Kulisiban perlok baro asasin hagane ga video menta nya keren bat persiang ban sotu ya kejengmut LCM bat kumnu banwat LCM ya ar bat kambon teli kinambar kenang manginang ban kenya kijingken modan kamuat LCM haki exam te ka topik hagane ga video kade LCM kata kamut pensatif ya kejengmut LCM bat kumnu banwat LCM dah kirukom ne method baper kibangin sekren titu ngine sedang nok mentah kamut ayu LCM kamut lowest common multiple lowest kamut baritam ne ba potam nangta common kamut badailang kaju ne uju nangta multiple hakajingkhen kamut ni theo ya number bangi yo ladangi multiply ya way number bad way pat ban sha shu ya kajingmut multiple dengan ai daga nuksa ini pait mentang ne ya ka timetable jong r sin i way long r sin along sao r sin lai long hen rio r sin sao long pra ar sen sam long si pheu bot kum ta ter te ngi i hang ne u ar u sa un riu bot u phra bat si pheu ngi khot yaki baki de ki multiple jo ar ki bangi yo lada multiply ya u ar bat u we ar lai bat u sa bat u san tu mentang ini persyang ban suthu ya ka jengmut LCM da ka nuksa ngan tho ya ka timetable jong r bat jong san kumne r sin i weilong r tade r sin r long sao asin line riu asin sao pra asin san chipo asin riu khat r ter nang tade ka timetable jong san sin i weilong san sin r chipo san sin lai khat san sin sao r pho ter hakite ki timetable jong r bat san ngi i ba ki multiple bana khamat jong r kide r sound rio pra shipo khat r but ki multiple jong san kide san shipo khat san arpo ter te hawangi pej ba ya ki multiple jong r bat jong san ngin siam ba usipo ude u multiple jong r bat jong san ubarit ne lowest common multiple kata kamut ba usipo ude ULCM jong r bat jong usan te nakabenta kinambar kibarit banwan LCM ngila ban sule akumte ban supet henre nakabenta kinambar bahe de ngin penon kam da artli ki method kabanengkong prime factorization method kaba ar de division method ngini pej menta ya ka method banangkong lane karukom banangkong kata banwat LCM da ka prime factorization method ngin yawat ya LCM jong usan pusal badu arpue te nengkong ngin yawat suaya ki prime factor jong usan pusal badu arpue kumne ya usan pusal ngila bantho r sin lai kamun ngila ban pra ki prime factor nang tade yau arpwe ngila bantho lai sin new mor atli mor ulai ban new ki prime number te ngila ban pra yau arpwe haki prime factor kisngap ha menta u factor r ha ka babun tam upau tang sisin kata kum u factor jong u san pusau tingin sim bet tang si sin yau r nang tade u factor 3 hakababuntam upau lai sin ngin sim lai teli nangta ya u factor new hakababuntam upau tang sisin ngin sim tang sisin kamut u LCM unlong r sin lai sin new bat ka product kan mi lai spa new popra kamut ulai spa nyo popra ude ULCM jong usan pusau
bat jong u arpuwe. Tementang ini pet bat lada don lightly ki number kumnu ngin yawat LCM da ka prime factorization method. De ngin ya sim ngin barang ne ukhat r khat pra bat ar sao. De nengkong in le ko mole ka te ka ba neng ngin wat ya ki prime factor jong ukhat r khat pra bat ar sao. Yo khat r ngin la man tho r sin lai. Nang ta de yo khat pra ngin la man tho r sin lai. Yo ar sao ka de ngin la man tho r sin lai. Te pet ba man ta ngi i ba faktor r ha ga bun tam wan lai sin. Tengin sim lai sin yo r kemut lai tli r. Nang ta de faktor 3 ha ga bun tam wan r sin. Kum faktor jong khat fara. Tengin sim kan no r sin. Kemut LCM jong ukhat r khat pra r sao ngin multiply kum ne r lai sin ta ulai r sin kemut r sin lai kan long boro produk nyopo r te nyopo r kemut ude LCM jong ukhat r khat pra mat r sao te mentang ila sutu kumno banwa LCM ya r balai teli ke number da ka prime factorization method ngine pet kumno banwa LCM da ka division method tungin ya wat ya LCM jong u khat r khat pra bat r sao tengin le kumno ngin ya tho ya ki number bala ai kata u khat r khat pra bat r sao hakaru kumne ngine sim da u number bala ban dibat khambun teli ke number bala ai ngine sim shua da r namar ula ban dibat baro lai teli ya ar sao ngila man tho r sin khat r long r sao tade ya khat para a sin khandai long khat para nang tade ya khat r sin riu long khat r nginde sim no sadau lai namar ula ban dibat khambun teli te ngila man tho lai sin sao long khat r tade lai sin lai long khandai tade lai sin a long hen riu ngine sim biang menta sedau r nomor ula ban dibai r teli tengine pet r sin a long sao ya ulai amla ban dibai do r ngine her bait lai nota ya r pat r sin i wei long r tisngap ha menta ngin sange no onda baro ki number ha ka ru bakhat du lane ka lasru kimdon common factor shu like no tong we te kumbangi i ha ka ru ka pasau sa iwe lai badu r ya kingim la shu ban dibai dono like no tong da iwe tingin sange no te ban yo LCM ngi multiply ya baro ki factor ne divisor bat ki number badon ha ka lasru kamudu LCM unlong r sin lai sin r sin r te baro kan long no ka produk nyopo r tengiyo LCM nyopo r ka bai rangkat hi kat ju kumbangi wat da ka prime factorization method ditangkat tu shwa kablisipun produk ngangai playo jengmut ha ka bidai bat ka jengmut LCM bat kumno banwat LCM da kirukom maper te ngin sekendu pat ya ka wega video